Moj brend je 2010. godine nastao, ali mogu slobodno reći da je neke stabilne noge stekao u posljednje 3 godine, tako da bilo ko počinje da se bavi onim što želi i voli, mora prosto da ima veliko strpljenje i da je to jedan studiozan proces ako želite da plasirate kvalitetan proizvod. Neophodne su nam mašine, ali moj brend ne bi bio takav kakav jeste i ne bi napredovao da nisu i moderne tehnologije, odnosno socijalne mreže, marketing koji je svakako neodvojiv od bilo kog posla, ne samo moga, ali s obzirom na to da je moj proizvod vizuelan i on se kao takav mora predstaviti na najbolji mogući način. Kao neko ko se bavio profesionalnom fotografijom i režijom, to dosta koristim u plasiranju svog brenda. Naravno, tu postoji tim ljudi sa kojima sarađujem. To znatno utiče na efekat mog brenda, kako će on biti prihvaćen na tržištu. Prvenstveno sam ja kao dizajner i stvaralac toga mogla neke lične prepreke da prevaziđem. Bezmalo čak i moment anksioznosti, jer je činjenica kada izlazite iz zone komfora, nikada to nije prijatan proces, što je u mom slučaju značilo i suočavanje s papirologijom koja je za jednog umetnika veliki bauk. To je bila jedna od većih prepreka sa kojom sam se ja borila, ali za nekoga verovatno banalna. Jednostavno, materija kojom ne vladate prirodno ili naučeno je najveći strah koji svaki autor svog proizvoda ima. Nevena Kragić jeste brend koji je nastao u Srbiji, kao takav se tretira kao srpski brend, ali apsolutno nije ograničen samo na teren Srbije. Estetika kojom se ja bavim, odnosno koju pravim, je možda atraktivnija inostranstvu jer se prosto radi o nekom minimalizmu, avangardi, što je recimo za naše tržište više u formi nekog luksuza. Iz tih razloga ljudi će pre kupiti nešto što mogu poneti svaki dan, dok je moj proizvod nešto malo atraktivniji za neke posebne prilike. Na moju veliku sreću i radost pokazalo se da moj brend ima potencijala da bude jedan od dobrih ambasadora Srbije. Želim da se bavim malo drugačijim problemom i ono što trenutno sada ja radim, stvaram jednu jaku platformu prepoznatljivu na kojoj ću da plasiram svoje veće ideje, kao što su proizvodi za društvenu korist, odnosno proizvodi koji mogu biti od pomoći beskućnicima, izbeglicama, proizvod koji je biorazgradivih materijala, jer mene kao autora nečega što može biti direktna štetočina planeti Zemlji prilično poražava lično i sa tim u vezi radim na projektu koji će u budućnosti dati, nadam se, jedan uspešan za početak biorazgradiv proizvod. Ja zaista mislim da je Srbija zemlja inovacija, zato što mi živimo pod tim geslom da se moramo konstantno negde dokazivati i da je tamo negde mnogo bolje. Međutim, naša kreativnost i naše znanje je uvek popeto na viši nivo, jer prosto ne radimo u idealnim uslovima, a činjenica je da nas prepreke isklešu boljeg autora svoga rada. Zato mislim da Srbija zaista ima ne samo talente, nego i fantastične proizvode, baš zato što su nastali iz ugla i ličnog bunta i prosto u uslovima u kojima živimo i radimo, kao jedna svetla tačka da je jednostavno zaista moguće raditi ono što volite i da može biti apsolutno brend od kojeg se može živjeti, zarađivati i da se negde to prenese kao inspiracija novim generacijama.